Let's go, Warriors! Shot clock is off. Warriors down 3. Curry double team. Sige. Jordan Poole. Jordan Poole. Tek na yan. Rebound to Schroeder. Ticks. Bisit na Jordan Poole. Bisit na tsamba ng Lakers. Mal. Jordan Poole fired a 28-footer. Bisit. But a great job by the Lakers in Mal. transition, coming to double Sos, los They ninyo. make him give the ball up. Game 1 pa yung daog. Game 2, bawas mi. Tanawa ng Lakers nito. When you're playing the Golden State Impas na. Na. It's ABC. Mr. Bandwagon. Salamat Jordan Poole. So inani ra man god. Inani ra daogon guys. Salamat Jordan Poole. Iwan ni mo gi-shoot sa game 1. Solid ni guys oh. Solid ni. So paano ba yan? Kita-kit sa game 2. Lakers ni boy. Tanawa boy, game 2, Lakers versus Warrior. Daog Warriors boy. Tanawa oh, Warriors. Warriors ni boy. Si LeBron James wa na nag-igit na. Diya kamo mga Lakers, impas mo ingon bitaw ko nimo game 2 wa na daog mi. Kita mo ana oh, Warriors, chicken curry. Chicken curry na boy. Agoy agin tong Lakers natambak kag 27. Da, mo na ni ron. Game 1 nagara-gara mo, karong game 2, no. Dangat na mo. Hilong mo. Kita mo score 27 tambak. Lakers ana mo. Warriors na boy, Warriors. So karon nakatablag yun ang Warriors no. Ang standing 1-1 na. So good news yun guys, sa field ang atong Lakers. Kan ni di ay daog ni sa game 1. Nya, di naman ni mabawi daog sa game 1. Game 2 mindset ba? Wa ko ning pusta kay home court man sa Warriors. Sa game 3 na tang pusta. So ang daog sa game 1, ato na lang yung boxing. Ano na guys, mindset ba? Pildi sa game 2 pero daog man sa game 1. Na magyapoy souvenir. So ano makita rin so. Nagdaog na sa game 1. Ay Lakers fans man ta. So man eh. Sorry ba? Lakers classic. Goods, di ba? Oh, ano Warriors fans? Ano sabi nyo? Andam-andam mo sa game 3. Golden Girls.